Sirska državljanska vojna se preveša v 8. leto. Tako dolgo je Sirija tudi bojišče različnih interesov, zaradi katerih najbolj trpijo njeni državljani. Strah pred razkosanjem države se je z zadnjima ofenzivama na Afrin in vzhodno Guto še okrepil, saj bi negotovost utegnile izkoristiti sile, ki so bile sicer iz Sirije že pregnane. A soft, long-term partition of Syria, which the one we are witnessing at the moment in different areas of control, will be a catastrophe, not only for Syria, but for the whole region. Without an inclusive political process, including those who are excluded, particularly the majority, the Sunnis, Daesh will come back. Potem, ko je turška vojska s pomočjo sekularne oporniške svobodne sirske vojske iz severnega sirskega mesta Afrin pregnala kurdsko milico sile za ljudsko zaščito, je turški predsednik Erdogan napovedal, da operaciji turške vojske še ni konec. Dün Afrin şehir merkezine bu kontrol altına alarak Zeytin Dalı Harekatı'nın en önemli aşamasını geride bıraktık. Ardından şimdi Münbiç, Aynel Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar. A medtem, ko si različne sile želijo prilastiti kar največji del Sirije, najbolj trpijo prebivalci od vojne izmučene države. صار 57 يوم اليوم 58 نحن بجحيم نحن. بالقبل كنا عم نعاني انه من الحزب وعم الضرائب ويعني بهيك شغلات. هلا نحن كان املنا انه نخلص من هالشغله. اجى جيش الحر ودخل على عفرين وعلى اساس شو نحن بدنا نصير بامان. طلع العكس هو الصحيح. جيش الحر نهب سياراتنا، نهب بيوتنا، نهب دكاكيننا. نحن كلياتنا هلا صرنا كأننا مشردين، جوات بيوتنا نحن مشردين. لا أكل، لا شرب، لا أمان. Razdeljena je tudi vzhodna Guta, kjer so sirske vladne sile v pomoči ruskega letalstva v zadnjih tednih močno udarile po upornikih. Tako so območje, ki velja za zadnje oporišče upornikov blizu prestolnice Damask, razklali na 3 dele. Mesto Duma in njeno okolico, ki so jo vladne sile tudi obstreljevale, mesto Harasta in preostanek enklave na jugu. وتجاوز 80% من الغوطة. واللي بقي من الغوطة هي المناطق اللي فيها تجمعات سكانية، وبالتالي العمليات العسكرية بتصير أكثر حرصا ودقة حفاظا على المدنيين. دوما، حرستا، عربين، المناطق اللي فيها عدد سكان كبير. Razmere v vzhodni Guti in v Afrinu so sicer vsak dan težje, zato Združeni narodi pozivajo k čimprejšnji vzpostavitvi pogojev, ki bodo omogočili distribucijo nujno potrebne humanitarne pomoči.